Tugesho. Chawa. 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 STV, every story matters. Yes, nkuko rero mubibona ndinje muri wakanje surprise ariko hari utuntu tumwe numvise nvuga ati nkuko namye ndabiri hafi ndi muri hafi koresha umwanya ntibishobora guheruko nkashimira n'abantu banciye ko baravuga ati andi twe turashobora no kumurira ayo mafaranga ariko asubire mu kazi canke wowe mwihira kazi hamari hideni ariko naronse amakuru asa na meza ukuntu camvuga ati ndabibasangize ntibigume muri waka honyene niyo mpamvu nje nganje surprise kuri waka ntihaga imbere ariko nshimye gukorera introduction ngaho kugira ngo ibintu bigende fresh nkuko re mubizi nta kantu ndabajyana murabizi mbonye akantu mukeneye gashushe ndakabazanira kugira ngo ibintu bigende fresh Jenny MC andi wa mwana wanyu wa musore wanyu akora byinshi kubganya akora byinshi kugira ngo muryoherwe kandi ndashimira abafana banje bose aho bari ndashimira Olivier from Kenya bamwita Babalao from Kenya ndashimira abafana banje bose muri Zambia muri Etats-Unis Canada mu bihugu byinshi bitandukanye Arabie Saoudite ni benshi ndashimiye na Fofo uno musi yambwiye ati ni jewe Fofo ndakomanse ikiganiro merci beaucoup murahawe nikaze kandi ibintu bigende fresh tubagwemo kugera show igenda ari show nye Chaka koresha umwanya ahinji bamukubise turajana uko je nije ndamuvugira uno munsi oya yarakumbuye mama bamukubise kinyume nyume ariko turaza natwe inyuma cyo tuhindukira imbere okay sawa kinyume koresha umwanya imbere ya byose man irya ni kamera STV nta muntu numwe nga muri wakayifise mu bubashike acha boga bro winjiye badukubitira hamwe yishatsi ndazi ko yakuzi ego acha tufanye kinyume okay nimuja ukenga uko magagaraga n'utani muragize baby njoo kunde wangu sasa ni kinyume kweli kinyume pole kuja okay ni mariage gombibe ni mariage umuryango mushasha tuvyaye bushasha burabatijwe uragize urasangiye kinyume none ko muguma mukubita amacabo ni murabi kamera ni muhindukira vya bintu biri seri umwanya yeka vugisha ukuri ko bagomba bakwirukane burundu ege niba bagomba banyirukane burundu nta ndabimenye kuko nico naharaniye menye ukuri kuzima kuvuye mu ijambo rya mwenevyo ego nico namye mparanira tetemeki bakwirukanye ntugire ubwoba werema wori kumwe n'umugabo sawa kumwe n'umugabo bakwirukanye kumwe n'umugabo uraruriye kandi n'amahera tuzoyariha sawa ahubwo baradutebeje uravyiyumvamo turabona the manager si turandabira wowe kubwo uri kumwe nanje ega kesa ari mu bantu bigira byinshi muri iyi minsi birashobora guhera nimba mugwa mu mukubitiro munsi mudukubitira hamwe Hindukira koresha wenda baje uri mugara mas welcome again koresha umwanya mu kirundi bavuze ati urahawe ikaze kandi koresha umwanya bya bintu biri seri none ni weri buke n'ifyone cameraman wayerekanye bya urahawe ikaze kandi koresha umwanya ariko bibagiye muri Wakala TV oya nta bindi bikurikira tutarabazi Sauda hinge gato baratubeshe batubeshe nibatujana je nababujije bimwe matujaniranya siko biza kugenda no munsi welcome again koresha umwanya muri Wakala TV cyangwa muri STV Chishura wiza muri Wakala TV muri he ko atabiriko ni munzu bisanzwe oya gashire ko rero ni muri nta muri Wakala TV sinabikiyemo aragarutse officiellement turaza kuvyiga turashare ngaho muracavyiga none ibintu wakibato
uno munsi turazi ko atari anniversaire yawe ariko kandi turazi yuko uko biri kose gato sigu yawe cyane kuko ubuzima twebwe abantu bo mwisite burazi birazwi ni ibintu bisanzwe twe turavyemera twe turakubititswe turabana bo mu kinama Kamenge si cyane dutangiye kubibona muri imyaka Imana yatwibutse dutangiye kuronka abantu badukurikirana none bro ko batashize ko aka kantu uremera neza ko ni kurudia mu waka nimba ari nibindi bintu bafise batubarire ababiteguye ni Wakalayi TV niyo yabiteguye novuga neza yuko ni welcome again Koreshumwanya ni Wakalayi TV urabishize ko ni Wakalayi TV nibiriko kandi byo wizeye wewe cyangwa ngaragaza umunezero tugesho chawa 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 CEO iyi nishobora Andi Koreshumwanya ari kerambura amafilm kubaba sindigera nambura yarahagaze kugira ngo yerekane ingidi ko sawa ko sawa bagiye hari ko ari abapetsi bafise inoti hariya we ngakoresha nyamunyamuje Koreshumwanya we bire bakure vile ashaka kuboneke papa kura marori none the CEO niwe dukeneye kugira ngo kandi araboneka ko yari yabyiteguriye neza CEO fresh lakini STV ni sawa safi bro ni STV ni STV byose ni bya ego ubona presenter saze dusangiye umwuga akorewe surprise nk'iyi abenshi baragiye abandi baraza ariko ntawe wigeze akorera surprise nk'iyi iki rero nzokama ndacibuka imyaka yanje yose nzobaho ndi kumwe n'uyu muryango wa Wakalayi TV ndetse nzokama nshimira abafana bagize icyo bakoze kugira uno munsi nk'uyu ube asubiye kugaruka mu ruhongore nk'uko nari nakuye mu ruhongore rero bandavuga ati bon appétit andi merci sana abakurikirana STV ndabakunda cyane ntago mutagize nabibonye abakunzi ba Wakalayi TV n'abakunzi ba Mativona ni ngote gusinga mu Burundi ndabashimiye cyane murakoze cyane
STV, every story matters.